Madu sarana basuka kerawang apa keribu nami bisa kagerau dedau dirawatan kadenang koko beduna karena kitang kapan bekena dirawatan si kalem madu akan madu sarado sukang gerai dideu dirawatan iya sau sekanan butalan lalayon mabibimbang mga lalano atawa ay nakadiri daw datago wasasare ba may kami der dinang madu sarana pengusuran kau dirawatan kamatan dan segitu pagi so pag umamaw